CZS cable chung kwa te chebai ule Noel Vanel Rot pui kania chanchin thar langsar zo te ngai thang Tunhaya ICAR Research Center for NEH region Kolasip chuan thum o farmers training improve cultivation techniques of spices and its post harvest management and what sai chu zo fel ani Vo in Khan 4-lane highway leitura package 3 le 6 land owner den North Chimluanga lungoi lo na anlantir Karkal tani ngan nilai ni jing da ruk vela in soi zoi tura chuak tun thlenga chen shiat lawala bo Regon Chetri kumsom pani son of Govin Chetri kolasip du chavenga cheng chu ni sari chung zon ani nuwa vo in Khan bo zon khar na hun nei ani chanchin kim changzo kin ngai thla ila Tunhaya ICAR Research Center for NEH region Kolasip chuan nithum o farmers training improve cultivation techniques of spices and its post harvest management and what sai chu zo felani training hi AICRP on spices le IISR NEH fund nuaya what sai ni in ICAR head of regional center Dr. S Doli chuan training hi honga Mizoram ma erongbo na bol lo poimo te hlok taka chin dan le an poimo na baka lo nei tu te sum hu na thata ka ni thuwa soi heiwang hian athar chwa song bol dan tu le thil chi sang sang siam chwa thei te lama tran na turin farmer te nge na training kal te pop hur tak ril ru in hong tak le training hlok pui ngei tura du thuwa soi Dr. S Doli chuan ICAR chu lo nei tu te tan en hon reng thuwa soi Training a hian ICAR mithiam Dr. Jitendra Kumar Soni scientist agronomy Dr. Lungwana senior scientist soil science Dr. Bilaram Limi young professional Jew horticulture le MS la shoi tluangi sailo ten zirtin sang sang an pe a lokzo ka so thing le ayeng chin dan te nim chi sang sang le nim hlo man dan te ayeng le so thing thar nuwa song bol dan le thil siam chwa thai te thlai le chama mo tlak cham lan dan le hemilaka aven dan te biocapsule le micronutrient poimo na le man dan te vermicompost siam dan te Mizoram chunga manlai pi puten thlai an kol dan le a tho dan zir tir an ni heng ba ka hian practical demonstration ni in ayeng le so thing her dan te le vermicompost siam dan zir tir an ni boka training nei chung hian field day ni khat nei ani a lo nei tu te hwan tlo ni in hlok zok ayeng chin dan en tir an ni ba ka thingdol ayeng her na khol na tho dan hu tir an ni bok farmer te hi lo lama mamo bungrwa chi sang sang fertilizer DAP te biocapsules knapsack sprayer vermicompost bed sweet corn chi borsai bed chi micronutrient ran nung tha na hlo nan na ve na tur le adang te thanem tak sem an ni a he huna hian lo nei tu som big mi som thum pasari tel zinga mi som ni pathum te he Kolasip district mi ni in adang paria te hi lunglei district atranga tel an ni Voin Khan 4-lane highway leitura package 3 to 6 land owner den North Chimluanga lungoi lo na anlantir 4-lane highway na chanvat ni theinan Mizo District Forest Act 1955 in Mizoram le namtana dan noksak ram masona dal tu ani awangin thunei tu endonin siam that ngai lai te aranglamin siam thavat ro se anti he huna hian an por president Polorin Zola chuan 4-lane poimo na sang sang soin ram shwai tu te hian an beng khon lo ni a hria thu asoya he malang dal tu Mizo District Forest Act sangkha zawa songa panga hi Mizoram mason na dal tu ani a chuwangin thunei tu ten ennon se adu thu asoi he dan hi Assam Sarkar hnoya District Council pakhat an ni laya siamani a riverine forest le roadside reserve forest wamin varing te de sairang thlenga kongpuidung kilometer khat dan don lai zaw a omte chu reserve area chunga ang vek kan ni ati he dan hi an kalpuidon ni chuan kongpuidung a khwa zongzong hi sarkarin eviction notice pe in anom na tur ngai twa sak anga yang ati a dan man tlak to lo chu engwangin nge an laman reng ati a Kolasip district ripuida chu engwangin nge minla Puarti renga anle ennon lo ati a amang tu tuni puite tan noksak ani ti in mason na te chuan op tu ani ati a he kongpui
kan nei thei nan hian sarkar in rang thei ang berin malaro se ti in tuna court thukal meka hian court hian mi puite le rang ka sona tur thlir chungin ngai tuana seng se du thu soi North Simlonga hian NHIDCL noya contractor in foreign kongpui lai na thok chanin forest clearance an nei lo awangin nan chhun som thei lo ani karkal tan ni lai ni jing da ruk vela in soi zoi tur chuak tun thlenga chen shiar lawa bo regon chechi kumsom pani son of Govin chechi kolasi tui thawenga cheng chu ni sari chung zon ani nuwa vo in khan bo zon khar na hun nei ani tun hi a top na tu ani ria hun khar na chian lo the lo a sa zo rual trina anen chin tu mu kha ni kan ti ngai chin ani lo wangin lu mai ta ka khar na hun nei hi cha kan ti a wangin a om ang te a tam zo te zo ho to ma sila am le ken ani lo wa a thok ro na ka a khar na hun an man tin hun ta a pui mo ne ti ta kan so ma sa chualam chung bong ke ma tang te poin ron dap chho bokanga ti khan man mo lutuk lowen uluk takin thil ni thei tur nia kan ngai ang zong zong te akim theng berin kan dap dona ni ti kha Wena sub headquarter way me kulasip le Ichaveng branch way me na top an chuan nuwa sub headquarterin an bo zui le an de bo chung changa ni sarina Mizodan Mizorama om kan nia Mizodana chuan ni sari an zon nuwa chuan hun azonna khana hunte Gor Khalim Pano Pang Regon Chechi hi Kolasip Saint Maria Goretti School Paul Rukzir Line in Abawni hian an result chuakin thatakina pasa dan pangai ang chuan komin academic session thara hian Paul sari zir tur ani ama hi no pang hresel pangai takni in zinga in soi zoi bak hi in fiam le kholai leng in a chuak ngai lova ina a om chuan azir lai ngai poimo thin tak mi ani abawni tun thani riat atanga ni min thlengin kolasip sub headquarters YMA tui thaveng VC le YMA kolasip le ache vela MGYA branch shang tele mitlom ngai ten mun engem zada theitop choin an zonga tundin huna chuan chanchin shia tur omri lo ani Kolasip sub headquarters YMA ruang man na angin Kolasip khochunga town branch YMA te na zon na an thoka nimin khan Kolasip veng lai marveng chumpui saidan tui thaveng rengte ko new builum gosen veng thingdol marveng le chimveng le veng lai branch ten natlangin an zonga voin lama diakon new diakon veng thar khwangpui lam electric veng project veng college veng lai is thingdol veng thar le tlangnuam branch ten natlangin zon na hi an thok le ani Mizodana ni sari chung zon ani nuwa mu alani lova veng khan natlanga zon kharna hun ser tui thaveng kwal moya inkhom toy sub headquarters YMA Kolasip buat sain nei ani Chief Minister Puzoram Thanga Havin Voin Khan SCDP Governing Board chuan CM Conference Hall Family Oriented SCDP chungchang an soiho Voin meeting a hian sarkar kumthar kumsang ni somni pathuma chang somni palit chunga SCDP summan dan tur soihovin tuna beneficiary thlanto pa ka beneficiary dang thlan dan turte puina semhun tur le ngai twa tur thil poimo dangte soiho ani kumsang ni somni pani atanga somni pathum chunga beneficiary mi sing rukte hena puina semchung changa installment pani ta chu akai noi department te hena pe kani to thu report ani a beneficiary te hena kim chang taka pek thuai ni theina komin march tharal ma hian boipui ngai tur ang zong chu ti fel tura bozui ngal ni se ti arel ani Voin meeting a hian Deputy Chief Minister Puton Luya, Minister Dr. R. Thang Liana, Pulal Cham Liana, Pu R. Zir Liana, Pu Kelarin Liana, Pulal Chanda Maral te, Pulal Ruat Kimale, Puti Jelunun Kluang ati Antela, State Planning Board, Vice Chairman, Pu H. Ram Moyale, Planning and Program Implementation Secretary, Pulal Malsoma Patswao te Antela ni.
Lunglei district Mizoram atanga lunglam thalo zai zo tak no panga le anmani kalpui tu mi paruk te cho hlotling taka Sri Ramachandra Medical College and Research Institute Chennai zai zo ani nuin nimin ni som pathum thathum sang ni som ni pathum khan lunglei thuang takalo thlengin lunglei deputy commissioner Piramdin Liani chuan lunglei DC Bangla Zanri abwat sai sakani hemi puala lom thu soina inkhom toine ya hian lunglei DC Piramdin Liani chuan damlo le anmani shwai tu te ompuya veng him tlat tu pathian hena lom thu soin damlo te phal taka sponsor tu da zong chunga polom thu soi ani lunglei free cardiology and oncology health camp nei theina tura malatu lunglei DC chuak ta pukulu thungkan e in pek na le mi puiti ammangai na chu fakomati in enton tlak tak sina ni ati in ana thoro pui tak te lunglei district mi puiten kan shareng don ani ati damlo zai tok te chu uluk taka in enkol chhun zoma doctor ten damdoi an chote ahun taka enge chin turin cha a he huna hian damlo shwai tu te atangin report te ngai thak ni in pathian nena lom thu soina hun seran mangbok ani CSR Kaltlanga Free Clinic hi Dr. J.S.N. Marti, Senior Cardiologist and Head of Cardiology, Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai le purkuluthungan IAS te malak na iniin, Sri Shankara Health Foundation, Matthew Foundation, Muthi Trust, Renil Foundation le Mr. Subramaniam ten sumchanem tak an tho khomani. Anin zaina damdo ina an omman le an kal le ho na zongzong te hi athon feka ti sakni in ni som ko chung ai tu damdoi an dong fek bokani heng lung thalo zai mi panga te hi mi pa fek ni in kum ni le kum som pali in karan ni a zayan ni nuwa hian an din mon a tha chho viau ni a thudon ani MPYCC chuan thu chwa siamin Mizoram Sarkar in Dampa Tiger Protection Force lo abat sak zong hi pengal ro se anti Dampa Tiger Protection Force ten tharuk lai lo an lak thai to lo nuwa MPYCC ten an shiatin poi anti in an laina thu chwa hian an tar lang ani Mizoram Sarkar in an lo abat sakte abo abang omlovin arang thai ang pera pengal turin an phuta anti hlotling thailawani chuan an thlawang hawin man lak sak zel tur thuan tar lang lobat sakani na chan hi an zirchian atanga landanin Mizoram Finance Department lamin Dampa Tiger Reserve Field Director account lama poisan pek chwa harwang le EFNCC Department Mizoram lamin first installment an man na le an man chwa na central lama an thon thlak harwang ani ti in MPYCC chuan van doi thlak an ti tak zet ani Mizoram Sarkar Puzoram thanga kai shwain sumen kol thiam lo wang le a in thla da wang liaw ni asain central atanga sum local te ahman na tur dik tak ni lawa thil dang ahman pen le po pen an chin chu har sana siam tu berani thuan soya Dampa Tiger Protection Force ten an hlo an lak thai miaw lo awangin Dampa Tiger Forest Reserve chutun lai hian ti chereo mekani a duty anom lo awangin aruka sapel le lui kalan pung thar hle ni a soi ani Sarkar thalo le angai na shalo hnuaya Mizoram ro hlu Dampa Tiger Forest Reserve chan mekani chu MPYCC chuan lungchhia thla kan ti a an enkol zongang lawani chuan tloma lalawa angai na shia le sumen kol thiam pural soda le atho puita churon shelo turin Finance Minister Puzoram thanga le EFNCC Minister Puti Jela nun tluanga te chu MPYCC ten an ngen ani ropui chip khodaya Myanmar ko varo tam tham tak man ani nimin tlai dar li le chan vevel khan ropui chip khotlang shwai tu te chuan an khodaya ko varo Cheprelo omtho report an donga ropui chip VC le YMA shwai tu ten bo zui ngalin aizola matanga ropui chip hotel thlen phei ma kongru hlui mun beru taka Myanmar ko varau tam tham tak an man ani ko varau nei tu te hi an lo omlo awangin man ngalan nilawa zanreya khotlang shwai tu te hi vakal le in nizandar som le chan ve khan anei tu la rin chana sanof lal hlimpuya champhai zotlang chu an man ngala ko vanei tu le aku vaman tu te hi Nizan zan lai dar som pani khan sai rang police kota hlan ni in thudon na chuan a soi khati zong kha chan sin thar kan ti chwa the ni e